dan, draga. A što danas pišeš? Pa evo, upravo završavam svoju bajku. Oh, divno. A o čemu ako smijem znati? O jednoj šumi. Glavna starješina je Stribor. I mislim da će se zvati šuma Striborova. Unutra ima stvarno svega. Nego znaš što mene brine? Što te brine, draga Ivana? Pa, brine me, hoće li ikada netko čitati ove naše knjige? Mislim da hoće. Znaš, čula sam da se moj roman Grička vještica jako dobro čita. Ali pitajmo ljude što misle o tome. Do you like reading? Yeah, I like. What's your favorite genre of books? Now I like something about future and philosophy, about politics, etc. Great. But in the normal time I like detective or something. Jel znate možda tko je otac hrvatske književnosti? Ne. Glagoljica. Jel bi znali pročitati što tu piše možda? Nekad sam znala, ali mislim da je ovo zadnje. Ne znam, evo, zaboravila sam. Piše Rijeka. Koja je zadnja knjiga koju si pročitala? Prije Lovra. Jel možeš nabrojati 3 hrvatska književnika ili književnice? Vjenceslav Novak, August Šeno i Ivana Brlić-Mažuranić. Koja ti je najdraža knjiga? Najdraža knjiga mi je Prije nego što odem od autorice Jenny Downham. Jel znaš tko je otac hrvatske književnosti? Marko Marulić. Znaš li od čega je napravljen papir? Da, od drveta. Imaš li najdražu knjigu? Ne čitam. Znate li kada je otprilike izumljen tiskarski stroj? U 15. stoljeću. Gutenberg 1444. otprilike. Vjeruješ li u bajke? Da. Koja je tvoja najdraža? Snjeguljica. Koju si knjigu zadnju pročitala? Koko u Parizu. Koja je prva tiskana knjiga? Kak se zove onaj, rimskog dvora to? Ko je otac hrvatske književnosti? Marko Marulić. Znaš, uvijek će biti ljudi koji vole i čitaju knjige i oni koji ih pišu. Čitaj, jer knjige su zakon.
Andrija Čordaš, siroče iz Drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare i dubina velikog neba slavonskog. Imo 2 psa, 2 druga, to nije bilo gazda i sluga, to je bilo prijateljstvo iskreno. Pričaju ljudi, mlad je bio, lijepu je slavu zavolio, a nju je bolest rano uzela. Ko vuk samotnjak tugu je krio, nije po birti, a plako i pio, samo on zna kako našao je mir.
Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja. Jer nije sretan ko puno ima, sretan je onaj ko malo treba. Ne da se sreća zlatom kupiti, sva blaga svijeta ništa ne vrijede. Jadan je onaj ko vrag zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Džaba mu svega kad u duši mira nema. Sa njivom plavom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele. Tko zna zašto, možda i njima dobro te fali. A znao je reći, marva je marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek. Bio je handra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta. Ljudi ko ljudi, ljudima uvijek nešto smeta. Samo je živio kako je htio i s ono malo sretan bio. Na račun tuge, na račun sreće šale zbio. Život je cesta pa biraj gdje ćeš, al zalud grabiš i zalud stječeš. Kad tamo gore ništa od toga ponjet nećeš. Jer nije sretan ko puno ima, sretan je onaj ko malo treba. Ne da se sreća zlatom kupiti, sva blaga svijeta ništa ne vrijede. Jadan je onaj ko vrag zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Džaba mu svega kad u duši mira nema. Bježale godine, uvijek je tako, pa i on stario polako. I sve se rjeđe čula frula ujutro rano. Prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci nestadoše. I dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša. Nestalo s njima i posljednjeg čordaša. Umro je handra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek 2-3 riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrbak spustio grane. Ljudi se kunu da su psi plakali. Ma nije sretan ko puno ima, sretan je onaj ko malo treba. Ne da se sreća zlatom kupiti, sva blaga svijeta ništa ne vrijede. Jadan je onaj ko vrag zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Džaba mu svega kad u duši mira nema. Sva blaga svijeta ništa ne vrijede. Jadan je onaj ko vrag zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Džaba mu svega kad u duši mira nema. Ima jedno malo selo u Dalmatinskoj Zagori, zove se Strmica.
Sa svih strana zelenilo šume i planine. Orlovica, Surdup, Plješevica, Golo brdo, Derale, Bolandža, Crne grede. Ima ih još, ali ne znam ih sve nabrojati. Nema ovdje puno stanovnika, svega 15-ak. Najstarija stanovnica je moja 90-godišnja baka Stana, a najmlađe i jedino dijete sam ja. Ja sam Mija, imam 8 godina i živim sa bakom. Moj tata živi u Rijeci i dok se ne snađe i dobije bolji posao, ja ovdje idem u školu. Tata kaže da je za mene najbolje da sam na selu. Volim biti sa bakom, ali nedostaje mi tata i prijatelji. Imam ja i ovdje prijatelja. Tu su stari seljani i životinje. A ovo je moja baka. Imamo psa Rexa i mačku Garfielda. Ali otkako sam gledala crtić o lijenoj mački, prepoznala sam našeg Žuču u Garfieldu i promijenila mu ime. Baki se to ime nikako ne sviđa. Garfield i Rex me često dočekuju kad se vraćam iz škole. Svaki dan pješačim 6 km. Kažu ovi na vlasti da se ne isplati nabavljati posebni prijevoz samo zbog jedne učenice. Baka ih stalno psuje kad gledamo televiziju, pa je moram umirivati. Kaže ona da ima pravo pričati što hoće jer je među najstarijima u državi, a i da će živjeti barem do 100. godine samo u inat vlastima da joj isplaćuju penziju. Baka kaže da ću biti zdrava i imati čvrste noge, jer puno hodam. Ponekad bih voljela da imam mekane noge jer mi se baš ne da toliko pješačiti. U stvari i baka je puno pješačila kao dijete, možda je zato za nagradu dobila još jednu nogu. Ne može puno stajati, hodati ni ležati, ali bez problema radi u našem vrtu. Uči me o voću, povrću, o zemlji, o vrstama biljaka. Ima u vrtu jedan poseban špinat. Svaki dan ga baka hrani zemljom, zalijeva vodom, njeguje, ako ništa drugo samo ga gleda. Kaže da ćemo imati puno željeza u krvi i da ga zato moramo jesti. Znaš šta sam čula Slavice za ovo? Ovo sad kad je rasvjetalo, treba ga odrezati i staviti da ti neđe u kući. Željeza u krvi i ta baka svašta priča. Moram joj oprostiti, ipak je ona već jako stara. Često šećem po selu, ne smijem reći zato što mi je dosadno, jer Strmičani kažu da na selu uvijek imaš nešto za raditi. Tako da ja šećem zato što volim i da mi ne omekšaju noge. Ovo je naša i kuhinja i dnevni boravak u jednom. Tu provodimo najviše vremena. Svakakve poslastice baka ovdje sprema, a omiljena joj je povrće na žlicu. Joj, kad stavi kupus u padelu, baka kaže da joj miriši cijela kuća, ali meni to baš jako smrdi. Barem prva 3 dana, dok mi se nos ne navikne, kuha mi svakakve maneštre koje umjesto mene najčešće pojedu Rex ili Garfield. Ali meni za ručak ipak da ono što najviše volim, paštu. Baka govori da je često u životu bila gladna i da u njezinoj blizini svi uvijek moraju biti siti. Ali mislim da je to glavni posao svih baka na svijetu. Nekada je baka imala jako puno životinja, sada su naše staje prazne. Često je boli kičma i koljeno i pije cijelu šaku tableta svaki dan, ali i dalje je jako vrijedna. Mora da je to zbog željezne krvi.
u selu nema djece. Često se igram sa životinjama. Ponekad ih se malo bojim, ponekad ih gledam izdaleka. Ja tjeram ovce i koke, a baka tjera Reksa i njegovu prijateljicu Đuđu, a Đuđa se sama tjera. Tako barem svi govore, a ja ne znam šta to znači. Pa kako se pas sam može tjerati? Jedan me je dan tata pozvao da dođem u rijeku. Uskoro mi je bio rođendan, pa je tata odlučio da dođem kod njega. Jako sam se veselila. Tatu nisam vidjela 2 mjeseca. Nekako se smanjio i smršavio. Išli smo na cirkusku predstavu. Nikada prije nisam bila u cirkuskoj predstavi. Vidjet ću lavove i slonove i tete koje rade skokove u zraku i one koji pušu vatru iz usta. Vau! Bila je velika gužva na šalteru za prodavanje karata. Ispred nas je stajao jedan barba sa 4 djece. Tata se raspričao sa njim jer smo dugo stajali u redu. Kada je došao red na barbu, blagajnica mu je rekla da sva djeca moraju platiti kartu, a ne samo oni koji su stariji od 5 godina. Moj tata je brzo izvadio 200 kuna iz novčanika i bacio ih na pod. Tata i ja smo se okrenuli i otišli doma. Toga dana nisam bila u cirkusu. Nisam naučila ništa novo o životinjama, ali naučila sam jednu jako važnu životnu lekciju. Tata mi je pričao o svemu tome na putu do kuće i znate što? Kao da je i narastao malo i postao jači. Jednoga dana i ja ću biti mama i učit ću moje dijete ono što su i mene učili.